tomu bio. Nama znam Sveti Sava rođen je kao Rastko Nemanja. U svom životu bio je mnogo toga. Monah, iguman, književnik, prvi srpski arhijepiskop, diplomata, a na kraju postao i svetac. Svima su dobro poznata plemenita dela koje je Sava ostavio za sebe. Jedno od najznačajnijih je svakako samostalna pravoslavna crkva za koju se izborio. Potom mnoge škole koje je otvorio i pomoć koju nesebično pružio. No pre svega, pre nego što je postao Sava, Rastko je bio poput nas. Mladi princ rođen u Gradišku Ratovu, u usponu Raške države. Dete koje je raslo u zlatu i svili, ali se time nije hvalilo, niti ponosilo. Dete koje je svoje utočište pronašlo među zidovima manastira i stranicama crkvenih knjiga. On je znao još od malih nogu šta je zaista važno, čemu se važnost treba pridavati. Razumno i mudro dete od Boga izvoljeno. Kroz godine kako je rastao, njegove vizije za život su se iskristalisale i on je pronašao glavni cilj svog ljubnja uz ovozemaljski život. Bilo je to propovedanje Božje volje, pomaganje narodu i usmeravanje ljudi ka pravom putu. Ugodi na Svetog Savu i vođenje njegovim mudrim rečima koračam kroz život. Trudim se da predano učim i negujem svoju veru. Biram puteve sa što manje trnja, oni ispravni, iako su ponekada duži. A svakome ko bi se našao na mome putu, bezuslovno pomažem. Na svim svojim putevima znajte da pravi budu putevi vaši i noge vaše neće se spoticati. Neka ova Savina mudrost bude naša zvijezda vodilja u životu.